imikorere y'abazungu tuyabwira iteka ibihe byose ariko abantu tukabona batabyumva. Kuki rero Kabarebe ahise afatirwa ibihano? Abazungu ko bakora baba bari kumwe bose nk'uko nabikubwiraga ejo. Umubirigi acaha agakora ibi, Umufaransa akamuvuguruza, Umunyamerika akaza, bagakizwa n'Umwongereza, bose bakadutera bari kumwe ariko ukagira ngo ntabwo bari kumwe, ariko baba bari kumwe. Ejo rero bari Ababirigi ngo bafatiye ibihano u Rwanda, uracyahaza umuryango wawo w'ibihugu by'i Burayi, none dore Amerika nayo iraje irakataje yishyize ku mugaragaro. Kuki rero Kabarebe afatiwe ibihano? Ndatanga impamvu nk'eshatu zihuse mbona zishobora kuba zibyihishe inyuma. Impamvu ya mbere, iriya video Kabarebe ubwe yivugiragamo ko chef d'état major w'Ababirigi yamubwiye ko bariya abantu batabakunda, kandi abo bantu yamubwiraga ni bande? Wahita wibaza ati ni bande? Ni Abanyamerika. Kuko rero ari icyabona gikomeye, nk'uko abarundi babyita icyabona, umutangabuhamya, umuntu wabonye ibintu, umuntu wabaye muri ibyo bintu, kuba yarabaye chef d'état major muri Congo, niko gutangira kumukomanyiriza kubera ko azi byinshi cyane. Impamvu ya kabiri ni intabaza y'ibihugu byose bya Afurika bimaze kujya hamwe bikajya hanze bidatinya kuvuga ko u Rwanda rufashwa na Amerika n'Uburayi, kandi bakabona ko bari gutibaba muri Afurika. Abazungu bamaze kubona ko batibaba muri Afurika bya hatari. Aho rero kugumana n'u Rwanda bararwitaje ku mugaragaro, niko bakora. Mpora mbibabwira ntimubyumve. Ikiza nuko rero Abanyafurika bose bamaze kubamenya, twese tumaze kumenya abazungu ko bakora. Ngaho ibaze nawe, hatangiye Ababirigi ngo bahagaritse imfashanyo, hakurikiyeho umuryango w'ibihugu by'i Burayi nawe nuko, none haje Abanyamerika bo baje noneho ari rurangiza. Impamvu ya gatatu ni iyihe rero? Wibuke ko M23 ivuga ko nyine irwana, none ibisohorwa byose bikajya iyo ibwota amasimbi. Mu byo nabonye rero bashinja Kabarebe bavuga ko yayoboyeho ingabo za Congo, bakaba bavuga ko ari we wabaye umuhuza w'u Rwanda na M23 n'ibindi nk'ibyo. Bivuze iki rero? Bivuze ko yari hariya, umugambi yari arimo, icyo yakozeho hariya, ibyo yumvise, ibyo yabonye byose bituma baye abazungu bumva badatekanye. Kandi niyo mpamvu ubona Burundi buri kwidoga, bukidoga kariya kageni. Buriya Amerika n'Uburayi byamaze kunoza amayeri y'intambara muri kariya karere. Intambara buriya yamaze kunozwa, niko bakora, none bakaza bagashyira ibintu hanze nka kuriya, abantu bagatangara. Nk'uko nabibabwiye ejo rero hashize, ntanga rwa rugero rw'intambara y'Abafaransa n'Abongereza, urabyibuka? Batambikiriza hombi ngo badatsindwa. Nuko abazungu imitwe yabo ukuntu bakora, bafata impande zombi, bafata uruhande rumwe, tuvuge yaba urw'u Rwanda n'urwa Congo, byose bakabisunika ngo birwane. Noneho uruhande rutsinze rwo rukibwira ko rutsinze, kumbi nanone rutsindiye abazungu. Ntibizabatangaze rero mubonye bose bagiye ku ruhande rwa Congo, mubona bose bagiye ku ruhande rwa Congo, ntibizabatangaze kuko bamaze kumenya neza ko Abanyafurika bose bakigiye Congo benshi. Turebe rero ikigiye kurikira. Gusa nabivuze kenshi ko uwizera akiringira umwana w'umuzungu, abazungu azahavana umuzinga. None dore burakeye, birabaye, byeruye. Umukino ni ugitangira rero, dutegereze turebe. Gusa wibuke ko uko mpora mbivuga, byose bigiye kujya ku murongo, bigiye ku mugaragaro. Ubwoko bw'Imana bw'abirabura, ubwoko bw'Imana bw'abirabura aribo twebwe tubohoke. Kandi nakubwiye ko Afurika ntishobora kubohoka Congo itabohotse, ntibishoboka. Congo igomba kubohoka, niho ruzingiye, iriya ntambara izingiye hose. Nibohoka nibwo Afurika n'ibihugu byose harimo n'u Rwanda, Burundi, za Congo, za Uganda, za Tanzania, ibihugu byose
bizabohoka kuko ari isezerano nibwo bwabuhanuzi bwanditse muri Bibiliya. Inkoni ebyiri zizaza mu kuboko kumwe kw'Imana zikongera gukora inkoni imwe nk'uko byanditse mu gitabo cya Ezekiel. Izo nkoni rero ni izihe? Ni abayuda bariya birabura bari muri Amerika n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika. Akaba yo mpamvu na za Amerika zahagurutse, Ububiligi bwahagurutse, ibihugu by'Uburayi byose by'umuryango w'Uburayi byose byahagurutse. Bihagurukijwe n'iki? Nuko bizi neza ko ikizavamo byanze bikunze kizahuza kikunga Abanyafurika bagasoza bwa buhanuzi. Nicyo kiri kujya imbere. Tutegereze rero turebe aho bigana umukino nibwo gitangira, ubundi tuzagenda tubabwira uko ibintu bigenda byifungura byicuma kugira ngo tubabwire mumenye neza ikijya mbere, kuko ibi bintu birimo u Rwanda, Kongo, Burundi, za Uganda, Tanzania, za Kenya, ngizo ibihugu byose byo mu biyaga bigari, n'ubuhanuzi bwanditse neza bugomba gutangira bugasoza ari uko kuri kumenyekanye ubwoko bw'Imana nyabwo bw'abirabura bugaragaye. Niyo mpamvu n'ibihugu byose by'Uburayi byahagurutse, kuko bazi neza ko uku kuri nikuramuka kumenyekanye byose bizaba birangiye. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda haba, tov meyod.